lapha Nkosi ngiguqe khona phambi kwesihlalo sobukhosi kungokuthanda kwakho Shembe oyingcwele. Ngicela Nkosi ukuthi umsebenzi wakho othema ngikwenzele wona Shembe ungonakali, wonakale ezandleni zami. Ngicela Nkosi ungixosele amakhehla kithi namakhosi akithi ogayedwa uMantsentse ngokuMantsentse kula ngithengehle emzileni ngahuluka esisu basondele ngoba indawo engiguqe kuyo ayilula. Okhulukhulwane omqhabuli uyabacela basondele, osixhobo basondele, omjoje basondele, obaba umweli usiba gojela ngale kwentaba ngabe ligojela kwentaba nje amadoda. Baba ongizalayo uNoyibhemu ngiyacela basondele kimi bangixhase indawo kimi kuyona yesinda kakhulu. Baba ngiyabonga ukuthi kulelizwe usufikile ushilo ubhuti omdala obekhuluma ekuseni ebonga ngokuza kwakho kulelizwe bekumnyama ukwazi ukuthi Shembe uzofika. Akekho manje obenolwazi ukuthi Shembe uzogcina ufikile kulelizwe. Utheke ubhuti bekhuluma ihlahla nemkhukhu ithi ngeke nimbone Shembe la, ko Shembe uzofika la. Base bethi kimi obhuti abafowethu abafundisi abavakeli bahlala lapho la ohleli khona ngalokuthi ubuye uze la ngobuyanga noShembe. Laqine ibhawodi kimi ahlala Kenani noma ngijwayele ukuhlala kodwa kule gembe ngihlalele izwi lakho Shembe oyingcwele. Wona ngiyathanda ukukhumbuza kini maNazaretha onyazi ukuthi umhlaba unyazile ubambe la esandleni kulo. Amen. Uma ethanda ngawubhubhisa ngomzuzu owodwa. Yini endala ukuthi ngisho kanjalo? Uke wabamba idate nje yokuza kwakhela. Wayibamba nje wathatha amakhadi wawabeka la wayithulela nje. Wanyakaza umhlaba kwaze kwanyakaza nje eSwazini, wanyakaza eMozambique. Wenze njani uShembe uzanini eGoli no ngakangasi. Ngagijima ngaze ngamfishane Nkosi ezweni nomhlaba wemdluli. Ngilekelela mfowethu wena usheshe uthole. Wenze njani wathi angiphethe lutho. Mhlawumbe ngeviki elizayo. Ayi Shembe uNkulunkulu. Amen. Samemeza sagijima iKenani kwaze kwaphela insuku senze sethu Shembe sengiyehla manje uyavala umhlangano uyafika ebuhleni akashilo lutho. Amafoni angela ngibese ngivala ngeke ngivala ifoni. Uzofika nini uShembe eGoli? Ngithi angazi angiphethe lutho. Kodwa upetrol ufakile na cha bese ufakile wona no singenayo imali singenalutho kodwa simemezi ngiyabonga Shembe khona abantwana bakho abakwenze kwayimpumelelo ukuza kwakho kulelizwe. Amen. Ngithi mhlawumbe khona uzoqhamuka ngomhla ka3 kuJanuary akwaqhamuka lutho. Ngathi mhlawumbe ngomhla ka7 khona ukuqhamuka kwamaqhamuka lutho. Akukho mshisente elimnyama. Hey unyazi uThixo madoda. Amen. Luke liphendula into engekho luyenzile khona. Amen. Kungeke ngishela iminyama isente ephakethini ukuthi sofaka nje petrol ka baba. Ngathi ngibukizwe laba mpunga kimi. Shembe abantu bazothi kwavuka into yake yenzeka lapha ekhaya ngithi ngo2013 la kwafanele khona uJehova eze kulelizwe wayesethi uma ningangakhelanga indlu yami angiyophinde ngize eGoli. Angikhulumi lezo zinto. Kodwa ukuthi usizo belivuka kimi kuyilona ukuthi hey kwasiphinda. Siyacela Nkosi yasezulwini ukuthi lo mlando wakwenzeka kulelizwe
Makuphinde wenzeke usikhumbule njalo shema. Ngoba khona indaba exoxwa zimbongi zakithi zithi umbhekwa akafikanga ubebhekwe ngayizolo kwela seTransvaal akangafiki babesho khona wafanele sila ushema akafikanga. Manje ngiyafisa Nkosi ungabusaphinda lo mlando uvuke usikhumbule Nkosi noma sinje. Usikhumbule sizibi zakho Jehova ungasilahli. Amen. Kwathi ngalelo langa uJehova kuyizinkani kuthiwa ake izilizwe. Ngangimi lapha. Wangakabikho ingcelo sela imidlela. Setshenzwa uthi ushembu uzofika. ngolesibili noma ngomsombuluko uyazi zangena imoto ngesonto zangena ithwele imithwalo zize kuJehova zathi mazingena ziza lapha yana bathola ukuthi umila umqondo abafowethu kade bebahlangabeza baba sebejike endleleni kufika ifoni yathi siyanibona njalo njengoba ndinolanda usheme nje siyanibona nisuke sibona nojika enebuhleni munye ungwaqo ongena ebuhleni munye uphuma sobona uphuma kanjani babuya baba la ngase ngicabanga ngathi yabona ke manje umuntu ofanele afela yimina akekho futhi ofanele afa ngihambe thathele imoto yakithi vele ngihambe ngiyekushembe ngiyothembe abantu abalapha bafuna wena ugcwele umuzi manje angazi bazoshoniswa phela abantu ngoba bafowethu khona ingozi ngasisehlele angazi asikhuzani ngani mase siqamba manga umuntu mase eqamba manga phela umkhuzi uthi kahle kahle mfowethu manje unamanga utheni kanti uNkulunkulu kuwe ngoba kuyenzeka umuntu abone ukuthi mhlawumbe ushembe uhleka naye ebese ecabanga ukuthi umngane wakhe agcine sekhuluma sihleli nje manje sesiyazi ukuthi baba mesuka la uyapi siyazi ukuthi mesuka kuleyo ndawo uyapi kodwa akasho lutho yena azasho lutho nje uthe suka wayivala amakhadi wobeka la wathi ngifuna ukubona uzosho ukuthi ngiphethe bani la ngiphethe ispider noma ngiphethe umpukane noma ngiphethe idayimani ngifuna ukubona ukuthi ubani ozosho kwanyakaza umhlaba wonke evale nje amakhadi idate nje waze kwehliwe kwayiwa ebuhleni nafika ebuhleni hayi sayaluza kwaze kwancane izitho ngithi ngiyakoza abalatha amadoda anitholi lutho bathi akho lutho akushiwo lutho nje zulu futhi ke sekubheda kakhulu ke manje ngoba uphakathi esigodleni akaphuma kanyakazi thushi wavala umhlangano ebuhleni hayi ngeke phela ngisahlala amadoda ebuhleni nane benitha ngihlale angeke ngisakwazi ukuhlala suvalwe phela umhlangano kufanele nami ngiyozabalaza ngasekhaya ngibuye ngize la eGoli nami ngizozabalaza nani ngibone ukuthi uJehova uyosikhumbula nini yayisiphuma idate encane hayi enkulu encane wathi wamdluli fonela uDlongo usho ukuthi abatshela befundisi ukuthi ngomhla ka10 zibe ngiseGoli ukudla bengasangeni kimi ngakhala ngoba ngangicabanga lento engayibona la mhla abantu bengena la kwase kuza umthandi Ncwane uShumayeli wasemaqhaweni wangithola ngimile nje ngithule bulanqambulayini wathi Mvangeli ngathi wathi usabona emehlweni ngathi angiboni wathi wabona abantu bengene ngathi yebo wathi bazokubulala labantu bazokubulala bazokukhanda ngamatshufu manje abangafika nje ushembe uyahamba wena emhlabeni awungenze njani la wathi hayi angazi ucabanga kanjeba ngathi hayi ngilinde imali ngoba nginayo imali ngithumela abafana abanginikeza imali balethe imali ngifaka ipetrol kule moto yakithi ngihambe ngiyele unyazini mina ngokwami wasethi ucabanga njengendoda ngena la kule moto sihambe sekusheme uyotshela usheme ukuthi abantu bagcwele umuzi manje hayi ngikhuluma lezo zinto ngidlula ukuthi ngizwele kobuhlungu kule game ngibona ushembe evalidate kodwa hayi ngoba wathi unyazi madoda lwathi ngene esitimeleni uhlale phansi
Musu kungitshela ifanele kwenziweni ngasikhathini siyaphi isitimela sizomanini. Hlala phansi uzo driver mina. Uvalidate nje ivale baba. Vali phela kodwa siyakhuzuka. Siyakhuzuka amavalo amathisi madoda. Siyakhuzuka. Ngoba nje la kulelizwe lakithi awunyakazi lutho ongazange kwenziwa ama-application. Khona abantu abasebenzayo la kufanele ba-apply ama-leave, kufanele kuye kumasipala kuma-section 6, kufanele kweza kwezempilo kwa-health bazotesta yonke babone ukuthi i-right ukuthi ungahlangana abantu abangaka kuleyo ndawo. Akwenzeki lutho bafuna i-date wonke la bafuna i-date. Asiphethe lutho. Kodwa Nkosi ngoba bathanda bonke abantu bakho usikhumbulile wafika lelizwe. Amen. Ungasilahli. Amen. Kodwa ngiyaphinde ngiyagcizelela wafowethu umuntu mayiqamba manga mphikise. Kusho nje ngokusemthethweni ungamsabi futhi. Thando namanga. Akakaza kusho ushembe lo. Ngoba ushembe izinto zakho imemezela. Yeah. Eparadise. Amen. Lezi senikhuluma nje wona isithande manje ukuthi bawuzosuka la bawuzosuka la asizaza kuzona. Awu phephisani bafowethu mangiqinisa kakhulu. Nxeseni 64 ukuzikhulekela ezulwini. Abakhulu nabanga
simlapho Jehova, simlapho. Kuthe Jehova ngimemeza nje kumnyama ngathi ngibamba nje inkunzi manje ngoba awukho umnikelo esofaka ngawo petrol nase ngimemeze nje ngabheka phezulu nje ngathi usala lethi imali ithi le nkosana kimi hawu mfundisi waze ngani ngifuna ukunikela ekuthuthukeni ngathi hayi isimo somuntu omdala sisho dala sithi isimo somdala hayi angikhulume nawe uzoyitakula le nqola ngoba izwe laseGauteng liyabhubha liyaphela namhlanje make wangafika ushebe izwe laseGauteng liphelile yayisithi linsizwa hayi awukahle ngifonele ekhaya engizwe kumngane wami ekhaya ukuthi yini esingayenza yabuya impendulo yathi hayi baba wekhaya ukhululekile uma kwenzela uJehova akuthi afike azophilisa lezi intandane nabafelokazi nezalukazi namakhehle engasakwazi ukuyofika emzini kaNkulunkulu hayi asifake imali akhuphe ushebe yasigalela ngo20,000 lensizwa awu avuleka amehlo kancane yabona umuntu akadelele evuka ekseni ehlithi inhlakahle athi amehlo awu 20,000 hayi ngaphinde ngabamba umuntu athi umuntu ngishiyelani mina nami ngibamba inkunzi ngathi hayi waza kuba wathi 10,000 ngaba no 30,000 wathi omunye mina uzothatha umfowethu wena mina ngishiyeleni sithatha sobabili ngathi waza ngubambe na wathi 10,000 ngaba no 40,000 kwenza omunye umfanyana umfishanyana ongakenyana naye awuzobasho ngoba hey awuphephile sothini akuphephile sothini ngabe sengidala inkingi ukuthi baba shoshela ukuthi hayi nami ngenza ngoba wamenza usibani bani wenza lo mfana wathi hayi 10,000 ngaba no 50,000 kubantu abawu4 wenza omunye wathi nguphethe 5,000 ngeke ngisho naye futhi wakabani wathi omunye mlungishiyelana ngathi hayi waze ngubambe nawe inkunzi wathi 1,000 wase Free State kwenza omunye wathi hayi mina ngathi nawe faka wathi 1,000 wase kuzenye insizwa ngizwisa ubuhlungu yazi lezulu ikhumbule ngoba owayo u1000 waba nomlayezo ngemuva ithi Shumayeli umakho umfundisi umemezile uthi uJehova yeza ekuthuthukeni ngijwayele ukuthi ngihambise lo mnikelo mina ekuthuthukeni ngenkinga engibe nazo ngihambisa umnikelo ehlangabezwe uthi kodwa bengaliboni ithuba kule game ukuthi ngizofaka phi ngoba ihlahla ziyakhuluma la ngaphandle nemkhukhu ke uthe ubhuti kunemkhukhu ekhulumayo ngiyazi ke kahle kodwa ngiyengizwe nami umuntu ukhuluma nefoni imkhukhu ikuvali phela ungasezwa lutho ithi lensizwa mshuma ithatha lo mnikelo lo wami uyowufaka lapha ngiyothokoza uma ungile umnikelo wami ukuhlangabeza uJehova bese ubhala igama lami ngoba mangihamba emhlabeni ngifisa ukufika lo mnikelo ubhala igama lami hayi mkhulu shebe bana uma ngihamba emhlabeni ngifuna ukufika lo mnikelo ubhala igama lami mhla ngihambayo ngufika wase uthatha umshumayeli umnikelo kwase bakho 58,000 sase sithatha umnikelo wasezulwini sawuhambisa uthe bekulesinayi bekulesibili masuka la wathola insizwa iseke emhlabeni kusasa izolingcwatshwa kulangizwe khona usiza nakhe ukuthi indaba kaShembe kanti njalo kodwa ishiyelo umlayezo lensizwe yathi thatha lo mnikelo ufike ufake ekuthuthukeni ngiyothokoza uma
uyongena lumnikelo ngithi mangihambe emhlabeni ngifike igama lami libhaliwe ukuthi nami ngimhlangabezile Shembe. Shembe uyikhumbuleke ihambile lo nsizwa yena. Amen. Mfowethu iphoyisa lele abekuba ama SAP awu2 abehamba la bekukhona umfowamkhize umfowethu amaphoyisa ama SAPS abebehamba lama kwabo yobusisa imgidi abebehla benyoka bethu ubese hamba yedwa umkhize njengenyoni yengejuba lahlekelwe umngane ngoba engasekho partner wakhe usemoshari uyaphuma namhlanje uzongcwatha umkhumbule Shembe. Kodwa bonke labantu Shembe beze kuwe ngithe mangimemeza ngithi hey unyazi liyeza omunye nomunye akabopha imithwalo yakho yezono namacala kubo nayo yonke into ayise ekuthuthuke malifika unyazi izothetha amacala ethu kwase kusuka omunye usisi lapha emaqhaweni bengisawathe emaqhaweni ngoba engasanyakazeki wayeseza kimi maphuma inkonzo wathi mfundisi wama lesihlohlongwana somfanyana singakanyana mfundisi usumthungile hawu ngane yami ngikuthunike ngani uyinthethelele lo mntwana kuthengwa kwamadondo uthi ngilethele umntwana lapha kuwe lo mntwana umsebenzi hayi uyazi uThixo amen inkinga yethu sehlulwa ukukholwa nayi into esilimazayo bese sifuna ukusho oqala thina lungakasho unyazi ukuthi kwenziwani uthi lo sisi uthengwa kwamadondo kwama nesihlohlongwana singaka unje ukukhuluma uyamthunuka ngoba mina unyazi ngiyalwazi hawu uyalwazi ngane yami yebo walibona uthi unyazi lufike kimi esibhedlela lo mntwana lo umbona namhlanje ubese esibhedlela angazi isikhathi esingakanani eyinto efile ebucuka umzimba wonke ebhonquka njengenayo indawo ongayibamba abelungu bemphethe ngezinto abamphatha ngazo ngoba uyengabambeki indawo ubotozela yonke ngisho ikhanda libotozela ilonda zigcwele umzimba nje wonke ebhucuka nje into ebona ephila uthi kwafika insizwa yamthandazela inkosana isabatha sandla neso uthi afika amthandazela yathandaza yasikhipha amafutha ngoba wasekuthiwe bayayikhipha imishini ayiphefumula ngayo ngoba vele wayengasekho umntwana uthi afika lensizwa yayisiyathandaza yayisikhipha amafutha onyazi yayisimnika yasithatha amanzi asebhodleni encane athi mina asimphuzise wayesemjuma ukuthi bangaboni odokotela wayesemnikeza ngedwa umnqumo lokho umnqumanya lofakwayo waphushela laphana emlonyeni wagwinya umntwana amen aphelanga imizuzu emithathu wavula amehlo umntwana amen wavula amehlo wathi wabuya udokotela wathi udokotela umenze nimenzele umntwana angasebhekile bathi hayi asimenzanga lutho uyasibhekela nje kanti ubuyiswa unyazi uthi ngilethe lo mntwana ke lo mntwana ukuthi umbone ukuthi umsebenzi yonyazi nansi amen uthangana nje kungena ifoni siyayaluza la kufona omnye umntwana kaBhuti umngane kaBhuti abanye bambiza uMahlobi Hlopsi baba yethi yebo ubani ngikhuluma yini noMahlo yakhula kwanya hawu ifoni yasithathwa umunye baba uboya ubaba kaMahlobi ngithi yebo uthi hayi njengoba ehluleka nje manje ukukhulumeki uyagula yini ukuthi bamdlisile hey wafuta ngazi sakwenze njani bamdlisa kanjani bamdlisa emsebenzini besebenza khona ucele amanzi umuntu asebenza naye bathi co-worker ke labo bafundile awuphathela amanzi ngalapha
kanti lo muntu asebenzana akamthandi wayesethatha ichemical wayifaka emanzini wasephuza lo mntwana uthi mayefika endlini uzwa ubuhlungu umphimbo uthi hayi kusho ukuthi uphethwe uqalwa amathansela uthi yakhula lento wathi uyabekezelela wazwa dokotela uyamxilonga wathi akusiwona amathansela lawo wena khonto ephuzile yini wamthatha wamdlulisela esibhedlela bafika bamcheka bathi uphuze ipoison wena ichemical wabona lo mntwana njengoba ngikhuluma nanje ubolile kodwa uyaphefumula ngathi kulule mntanami uzathi nafika uJehova umnikazi wemphefumulo ngizofika ngimtshele ukuthi usuku lenkinga ngoba wangivusa mina ngo2016 ngeke ahluleke ukukuvusa nawe amen base ngiyaya kuJehova ngafika ngabika baba ingane kamfowethu isesibhedlela angazi noma izophuma noma ngeke iphuma iyangena bayayikhipha ngikhuluma ngomuntu obolile bathi ke mase ngifika anginikeza athi letha amafutha bese ngiwaletha amafutha kubaba awabusise letha amanzi angibusisele wona ngiwathathe ngicele umkhabela yedlomo angilekelele mfowethu bani umfana singabamba inkunzi angithatha ngise kule ngane sifuna ayaluze afune asimtholi athi ufonele udokotela amaziyo sonke khona lapha esandenezwe akamtholi egcineni uqhamuka ungiba uMshumayeli athi ngiba kamana thatha na umfundisi umse le edropini avumele phezulu uMshumayeli ungiba sabe nongiba eyakithi imoto ke ayikho iyothola ukunyangwa kodokotela moto ke mayihamba abafana akuyona yakho yabo ngesikhathi beqoqobelele kusuke yabo bona bengaqedwa lento abeyenza uphuma lapha ayewendleleni zakhe sahamba uMshumayeli mangifika lapha ngithi ngiyibheka ingane kamfowethu hawu ayikwazi ukukhuluma umlomo lo ubole ephushu bathi ya ithema kuphuma lento eqedwe kumnikeza uVaselina lonkosalo bemthandazela namanzi ekuphuza yaphuma lento yaphumela ngaphandle wabona ngaphandle ke manje unamathamza ngaphandle anobomvu wabona umlomo wonke bebe ukhikhiliza nolimi lonke lwabona lwaphela hawu shembe ngoba bewenze njani nibangana lo muntu wathi asibanga lutho yena urijisile mina ngiyitoho lapha angazi angibangisayona yini noma mhlawumbe ungibangisa ukuthi ngoba odokotela uma befika kwezwa ama x-ray bavama ukubiza mina ubone ngizothatha umsebenzi wakhe angazi wala ngithe mangifona emva kuba sengibuya Nkosi yezulu nomhlaba ngakusasa ngathi ulale kanjani wathi hawu baba ngilalile lezi indlungu engizizwayo bezi azisekho ngisazizwa manje amen uthi kodwa baba into engifisa ukukutshela yona ngesikhathi sengihamba sengihambile uqhamuke unyazi khona bengibize edoza sami waqhamuka unyazi lwathi awuyi lapho wena hlala phansi uthi bewuphaphama kwamshulu besefile manje ntasenze njani ngalonkulunkulu bafundisi ntasenze njani sithi ubani lona kanti hayi angikho lapho kodwa ngiyabonga Nkosi ukuthi namhlanje usaphefumula ngendlela engibone ngakhona lo mntana bamlimazile bengafanele kube ngabusaphefumula manje kodwa ngawe Shembe usaphefumula futhi nginethemba eliphelele ukuthi uzongena ke ngaphakathi lapho ipolisi ekhona lab chemical umkline aphile axoxe indaba njengami amen Shembe izithelo azubu zuluna awhaba azu baba
la Nkosi yokufikile ula khona abantwana bakho abanye bagcina ngokukhetha inkosi abawazi ngisho umuzi wasebuhleni ukuthi uphi kodwa bayakuthanda Jehova abanye babanje ukuthi bahlezi nabazukulu abashiwe ngabazali babo kuba banamali ukuza kuwe yobuze lapha Nkosi uzophilisa labo bantwana khona amakhehla angasakwazi ukuhamba uthi Jehova makuphuma inkonzo ukhipha umhlangano wakho uyisentabeni awungibonile shemsibonile sihamba nawe phansi hamba thetha amacala ethu hamba thetha amacala omkhulu ubusuku nemini ungalali besihamba nawe Jehova sibonile ushambula unezindlu ezinhle madoda semakhaya phela kodwa uyishiya phansi ahambe nathi ubusuku nemini ahambe esithethela amacala ethu indlela yonke angalali angahlali phansi avuke ngiyakhumbula ngonyaka odlule lapha agcina khona uthi ethe ushembe ufuna amatende kwakho amatende asiwathele ngoba abantu balimele ngonyaka odlule balimala abantu lapha azowathi khona unyazo lezulu akubaswe umlilo ethempelini mhlawumbe uma befuswa intuthu abantu bazofudumala lutho intuthu yokuxhopha emehlweni kuphela wakunethi abantu abahambe phambili okungcono abahambe phambili bamshiye kothi la bethola khona indawo yokukhosela bangene bakhosele lini izulu kubana wayekaphume lapha ehomisi amemnyama imnethi imvula ababuka abantu benetha bevala imvula ngembambo phosi impeke kanjani uNkulunkulu wethu sasithule zona nyazi lezulu bona uNkulunkulu phela amen hayi uNkulunkulu kodwa khona abantu shembe khona abantu abadaleke kanjalo abangeke baguquka impilo yabo yonke badalekile kanjalo banjalo uthi noma kunikelwa bese beqala lamangabo bakushembakiza kushembuza ninganikeli nina nikela indaba ukushembakiza akizi utshela wena yabe kushembuza ngizoyifunda iBhayibheli malifunde iBhayibheli kule abantu abanjalo wenziwa njani nabo abaseThesalonika lesibili sahluko 2:10 ivesi omnye angivulele umsebenzi 5 akekho ufunda iBhayibheli izithelo base Thesalonika besibili sahluko sesithathu ivesi 10 yebo lapho sisekhona kini sanyala lokhu kokuthi uma umuntu engavumi ukusebenza engathandi ukusebenza akangadli ungadli lutho sizwile kuthiwa siyezwa kukhona abathile phakathi kwenu khona abathile abahamba behlola bengasebenzi lutho abasebenzi bahlola imisebenzi yabanye abantu
sebenzile. abanjalo siyabayala Hey siyaniyala njalo. sibancenga ngegama lenkosi Siyancenga ngegama loNyasi. inkosi yethu Jesu Kristu Yebo. ukuba basebenze ngokuthula Sebenzani ngokuthula bafowethu hayi umsinde esontweni. badle okwabo ukudla Idlalini okwenu ukudla. Usiphazamisa abanye abantu. kepha nina bazalwane Kepha nina ke aningakhathali ukwenza ningakhathali ukwenza izinto ezinhle uma uNyasi uthi ngiye endaweni ethile nihambe nifike nisebenza ayibonke Nkosi. Kube uma ekhona umuntu uma kukhona umuntu ongalaleli izwi ongalaleli izwi elikhulunywa kuye ngale ncwadi ngale ncwadi efundwayo mbhekisiseni lowo amanye othenga ibuku eShoprite nimbuke mbhekisiseni lo muntu loyo ningahlangani naye bese ninganiqhelise kuyena aze abe namahloni azaphathwa amahloni abe ishutheka yonke indawo le ngokuphika yabona khona ingozi wabona ukuphikisa izinto zoNyasi usuku uphika lukhuluma nomuntu uNyasi lithuma umuntu aluzukwehlela lapho phezulu ufike ikutshela izinto ezithile utshela umuntu uthi akwenza into ethile uma uthi wena ngeke bokwazi ugadla esigqokweni ngoba uma uthi ugadla kudlomo ngithi nje ulishaye phezulu ikhanda esigqokweni uNyasi aluwike luthi wenzani hayi bengimshaya udlomo wenzeni hayi bengimshaya nje yabo hayi angisho njalo phephisani kube kodwa ningamphathisi okwesitha ngiyabonga umsebenzi 5 verse 1 to 6 umsebenzi 5 kodwa umuntu othile ithi kodwa khona umuntu othile igama lakhe uAnaniya igama lakhe kwakuAnaniya noSafira umkazi unkosikazi wakhe kuSafira wathenga ngemfuyo wayesekhipha imfuyo wathenga wagodla enye imali mamo awuyigodlanga wena wenze njani wayesegodla enye imali ekazi nomkakhe nomnkosikazi wakhe wayekwazi ukuthi uAnaniya indoda yakhe kunemali ayigodlile waletha enye waseletha enye wayibeka enyaweni zabapostoli wayeseyibeke enyaweni zabapostoli leyo lethayo khona uPetro wathi wasekhuluma indoda uPetro yathi Ananiya we Ananiya yini uba uSathane uSathane ugcwalisile inhliziweni yakho na ube uqamba ma uwaqambela amanga esontweni abaphambisana abanamanga esontweni abanamanga esontweni ngiyabonga inkosi nibusiseni wayeke abantu bami ningaphinde niwaqamba amanga esontweni haleluya alibonga igama loNyasi kube uqamba manga kumoya oyingcwele uqambela uNyasi umoya ongcwele kodwa kuye kusho thina sithi la ukhuluma khona uNyasi lisuke lukhona kodwa uqamba manga ugodle enye imali yezwe na ugodla enye imali yezwe lisekhona lalingesine lakho na yabona hayi sisesontweni bantwana sisenkonzweni hayi angixoxele indaba ezinhlala phansi uNkulunkulu mayisangivumela lapha ezweni lakithi khona indaba eke yakenzeka angizukusho ukuthi kuphi angithi mina nginamazwi amaningi angizukusho ukuthi kuphi ngoba basuke bazi kodwa mhlawumbe ngingakayixoxi le ake ngixoxele mathatha madoda esonto asiphephile bomama besonto asiphephile mhlawumbe wena uphephile nenhlanhla ke silapha eKenani siyaxoxa ke nendawo sihlala kuyona lapha
nabefundisi nje siyayincokolela nje sesixoxeke nesidle ivangeli sikhulume nje nangokuphila kwethu khona enye insizwa angizoyisho isibongo mhlawumbe khona yathi kimi mangithi mina we nkosana enhlansuthi konje wena nokukhuluma okungaki wena kwakukhuluma okungaki angithi manje abasayazona ngithi mina konje nokukhuluma okungaki ethi usho ukuthini fundisi ngithi hayi ngisho ukuthi unamakhosikazi amangaki uthi yena mathathu phela uma uganwa madoda waganwa nje uthatha ukukhuluma one waganwa wesibili uthatha ukukhuluma kwesibili waganwa wesithathu ukukhuluma sekukuthathu ngithi nokukhuluma ungaki uthe cha amakhosikazi mathathu kodwa mina wakithi umuzi uthule ngithi uthulile nje awunakho ukukhuluma uthi hayi lutho ngithi mina angani ukukhuluma uqala umuntu engakaganwa kuganwa abafowabo abafo bemnikeza amanzi bagcine sebethi athi sokhathala wena awuganwa ngalo wakho umfazi ufuna ukuphekela ubani amanzi soqaleka nje ukukhuluma usofike kwi-age ukuthi uganwe nikhona esondweni bantwana ithi ke insizwa hayi cha awanakho ukukhuluma ukuthi amakhosikazi ntawo nenhlahla unenhlahla unganakho ukukhuluma hayi sesiyaxoxa-ke siyaxoxa ithi le ndoda kimi fundisi engafuni ukusho ukuthi nami nginakho ukukhuluma ekhaya hawu ungafuni ukuthi hayi bengafuni yini uthi hayi bengibona ukuthi ngizosakaza indaba zakithi bese nizazi nonke ukuthi ngihleli kabuhlungu kanganani ngithi naye asisho kuwe siyayikhulumela nje la siyadodisana nje ithi-ke sesiyaxoxaxoxa-ke ngithi yazi ukuthi yini kusho ukuthi la ingena khona le ndoda ingena la ngithi mina khona ukukhuluma kwesithathu kweqale phambili ekhanda komdala umama agcine saba izinto zakho ukhona uphila athi le nkomo leko bekasibanimani leko bekasibanimani leko bekasibanimani uthi uthawu wena Dlomo kanti unjani ngithi mina ngani uthi uyazi kanjani le nto le ngithi mina abe ngiyikhulunywa yema nje umthetho wamvele mamkhulu uthi hayi imphethe le nkinga le umhambi mina angizokushtoka bani angithi umhambi mina uyafundisa uthisha ngizele nginabantwana wafundisile abantwana bami bayafunda basesikoleni uthi ngesikhathi besesema high school wagcina ngifonelwa othisha uthi ngiyiphoyisa mina angibophi ngehlula uthi kodwa labantwana laba ngithe mangibafundisa esikoleni befunda esikoleni ngenyanga ngafonelwa uthisha sebehlale umhlangano othisha esikoleni bahlangana abahlukana bathi asimtshele uyise lezingane lezingane iphumile endleleni manje uma ungena ifoni uthi ngayi-answer ifoni uthi uthisha wesikole uthisha omkhulu uthi babo sibanibani angithenga ngizokusho lezi ngane zakho ayisekho into ezingasayibhemi manje sesibhema konke uthi-ke ngase ngithi hawu kwenziwa nje wasethi hayi besikutshele nje ngoba bekade sazi bebhema insango labantwana kodwa uyise iNazaretha ingozi esihlezi nayo emakhaya ingozi esihlezi nayo emakhaya uthi ayisekho into ezingasayibhemi uthi ngase ngiyathula uthi ngase ngiyayizingela lento ngiyayizingela lento ekhaya kithi ngiyayizingela uthi lana njengoba nginemizi mithathu bafika labantwana sekukhona ilawu labo la beqoqana khona base bebhema lezi zinto bayangazi amadate wami ukuthi ngalila ngibaba ungali usho ukuthi hayi ziyakhala ngala kunegigi manje kodwa umama uyazi awuphephisani bomama angisho nina angisho kunina kodwa umama walezi ngane uyayazi yonke into enzeka lapha kuleli kamela lezi ngane uthi kanti ngenye ilanga ngizozumisa ngenza ngathi ngiyangale ngabuya ngeza ngala ana ngifika ngala ngabona intuthu ngathi basa isitofu samalahle iphume endlini ngathi ya babambe
phethe insilana uthi ngase ngiya bayizwe nje imoto ithi uthi ngase ngiqonda ngqo eminyango ngitsela ngathi hey nkosikazi vala ngale ngasewindini vala ewindini namhlanje ngiyasebenza uthi umama wasekhaya uqosha iziba ngayo uthi baqosha iziba ezingekho akafuni ukuvala igebengu lesishaya abo mama niyayidlisa ithimba hayi ngisho nina kodwa uthi ngathi ngivimba ngala ngithi bafuna ukuvula umnyango ngibuye ngazemnyango baye ewindini uthi ungabona ngakhathala uthi kwalivula iwindi lokho ngangifuna lokho kwami qha uthi kwaphuma kakhulu kude ngathi hawu wenzani ngathi ngifuna ukusebenza ukusetha ingane ibuye libe umuntu wenzani wathi hawu baba ngibona ngathi uzobalimaza inseka lezi ziyahlupha uthi kwase kuyaphuma wabaleka uthi kodwa engifuna ukuyijaha masishana labantwana bathathu ema university abasekweke manje la uthi ngiyakhokha monthly 3500 umntwana ngamunye uthi bafundela abantwana laba when you 7 years uyafunda kaqedi kodwa kaze akenze yona udokotela uyafunda ababengena nasemva ngoba sebeqedile isikole lo amakaqedi bonke bobathathu kodwa mina ngiyondla njalo ngenyanga kudosa imali emsebenzini 3500 rand ngiyayihambisa ngiyondla kanti semondla abantu sebenemizi yabo angitshelwa lutho kusho ukuthi umuntu odom la ekhaya yimi uthi ke ngagcina sengiya komunye umfana ngathi wesibani awungisize mntana ngobona wangena kamva esikoleni kodwa usuqedile uyasebenza abami nokubahamba abantwana ababuyi abaphethe lutho kodwa ngiyakule ndawo nyanti bafowethu asiphephile indoda nendoda akothi mayihambe emhlabeni isondeza izimbuzi eyocela ngazi into ethelelo nokugeza izigeze ngoba nawe uthukiwe mhlawumbe unenhlanhla wena nami ngithukiwe futhi kunhlambe ehlezi nje ihlalela umama ihlalela noma ubani ihlezi emzini siyayeqa ubusuku nemini mawunengane nje yakhulelwa noma yakhulelisa lenhlambi khona kwakho yesithi uthi ke base bengeluleka wayifuna lo mfana wathi akulethwa ngazi ke lawo ufunda isikole mina ngifundanga la akulethwe lento le bayazi student card noma student card number into enjalo nje uthi bada sikho batshela umuntu oyiphoyisa ofunda mina ngathi iphoyisa lifundile kodwa kanani mina ngafundi bathe babamba inkunzi uyise kodwa isihlabelo sithe indodana ingahloniphiyo uyise ayibulawe bamba inkunzi uyise bathi asikho student card hayi baba basinikezanga awu asekho abesethi lo mfana lo ayikulungile baba uthi abakunikeza ama ID number abo bawathumela ama ID number bathatha u5 oseqaleni bamseba segcineni bathatha u2 osegcineni bamsephakathi bawaphambanisa ama ID number bawaphambanisa mayithi awashaya umana computer wavuma maphasi hayi njalo nikahle asiphephile wafethu but athi ayishaya azivuma de baba azivumi lezi zinto lalela ke ngikutshela bayaxhaphaza labantwana ngena la emotweni yami asingahambi ngeyakho asihambe siye lapha kweadmin sizofika lapha mina ngiyazi ufika mthini ngoba ngiyayazi ukuthi khona afika ashathi ngifuna inamba so ID number kasibani emagama akhe asepasini usibani bawaphethe la kwicomputer aveza ama ID number awathathe basuke bahamba bini kafika waphathe ithi lento le icomputer lo muntu wa deregister in 3 years ago leminyaka emthatha ayikhokhelayo ipopo bobathathu abasafundi lo muntu uthi yena uxhuma imlenze ubuza kimi uthi lemlenze ethu iyaxhunywa esikoleni isuka iphula ubani angiyazi mina ngazi lutho kodwa ngeke ngizwe kuthiwa khona imlenze esikoleni mhlawumbe ondlanzi baya ngoba esikoleni
Yayisithi le ndoda kulungileke into engizoyenza angivala imali. Wavala imali. Yangangena imali, yangena indlala eswini. Inyanga yesibili yangangena imali, yangena indlala eswini. Bakhala abantwana bathi hawu baba ma awucela imali baba sidlile. Owayenza umama wekhaya, hawu baba awufakele abantwana imali. Naku bekhala wathi ayifake yakhe ngithi uthisho na. Awufakele ngizobe ngikubona. Mama phela madoda bafune yabe imali. Ayilungile mayiza ngakuwe fanele ngakubona. Wase hamba lo mama asimhlala bani. Wase eyivala imali kuthema kuphela iviki. Bafika labantwana bobathathu. Bafika la ekhaya. Kwaphela amaviki amabili kwafika abantu esangweni uthi sasihleli nje esihlahleni sisemthunzini. Kwaqhamuka abantu lapha bafike bama ngemoto behla bezala omama bama nengane intombazana. Mabe fika la egcikeni. Ngizosho lokho akusho phela. Base behlala lapha bengelela yebo. Hawu singanisiza ngani? Bathi labo mama inja yala ekhaya idla amafutha. Lethi wena inja yala ekhaya idla amafutha. Uthi ngakhipha ifoni ngifuna ukumthepa ngithi mhlawumbe uzobuya kujika ukukhuluma. Cha wakuphinda impela kwesithathu. Uthi ngase ngibuze iyiphi leyo nja leyo. Base bethu sibani bani. Basho ingane yale ekhaya. Ezalwa yimi. Inja phela izale inja madodana. Kusho ukuthi ingane yami mayinja nami yinja. Nonina futhi uyinja. Nale ngane ekhulele uyinja. Uphephile madoda kwakho wena. Siphephile madoda. Akolungiswa ibofela angisho ukuthi ngithini beke ikhulumela nje ukuthi hayi ngoba awukho umzo oclean manje ingane zonke zikhuleliwe ingane zikhulelisile. Mhlambe kodwa unenhlanhla wena. Mhlambe unenhlanhla. Ngoba ngikhuluma nale ndoda ngithi ke asemhlala phansi. Khuluma nale ndoda ngithi kuyona. Uyabona mawuthola abantwana uNkulunkulu ekubusisa ngabantwana. Kuyinhlanhla lokho. Ithi yebo. Ngithi kodwa umntwana uyinkinga 1. Mawuthola wesibili inkinga 2. Mawuthola wesithathu inkinga yesithathu. Ngoba ke umntwana angaziphatha kahle umntwana afunda lalele yonke into abe nenkinga ukuthi akuganeki. Sekuyinkinga esha umzali le. Aziphathe kahle enze konke ahambe ufuna umsebenzi angawutholi. Sekuyinkinga le. Agane ayemzini afika abathola abantwana. Inkinga esha uyise le nonini. Uyabona inkinga umntwana? Hayi angisho kuwe. Phephisani bafowethu. Nkosi yezulu nomhlaba. Kodwa umlayezo nje ukuthi basobhani asibasobheni bafowethu. Okungenani ngoba sizazi la zihamba khona ingane zethu nathi asazi la sahamba khona sithwele amacala. Awu baba mkhulu. Uma uficwe isikhathi ukuthi uyahambe emhlabeni. Bacela basondeza imbuzi ukuthi ugeze nje. Ugeze umuzi ugeze inhlamba. Ugeze nje. Hayi ngalomswana nale nyongo ngicela ukugeza nje. Ukuthi before ngihamba ngifike ngenalo liphunga lenhlamba ngoba inhlamba iyanuka. Ikwenza unuke nakubantu. Nkosi yezulu nomhlaba khumbula Nkosi obaba mkhulu okhokho bami. Uma besabhajiwe la bebhajwe khona. Nkosi ubakhumbule. Ubakhiphe lezo ndawo ababhajwe kuzona. Khumbula abantwana esibazele. Ubalekelele. Abangaganile bathola imendo bagane. Bangaqhoshi ngehlazo. Ngoba isikhathi esikhona esikusona namhlanje ingane zethu iqhosha ngehlazo. Ithi angifuni indoda mina. Ngiyayisebenzela mina. Kodwa iyaqhubeka izala abantwana ekhaya. Nale la ekhaya angifuni eganwa mina. Emfana. Kodwa iyaphikelela ihamba imithi singane zabantu.
ingane igcwele yonke indawo uthi uyafika elikhanda ngobe la kwami lifunani la angitshelwanga lutho ngalo awu phephisana bafowethu Nkosi yezwe lomhlaba cela ubuyisele esihlalweni sasezulwini Nkosi busele elizweni siyabonga amazwi amnandi esaphiwe umfundisi wenkosi Nkosi izimbusise sizobala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu 29 129 sicela umvangeli unzimande wakhona lapha ekhaya sona sihlabelele Nkosi imbusise